Svaki prvi četvrtak u mjesecu u 22 sata. Konoplja na radiju. Prva službena emisija o ovoj biljci na našim prostorima ikad. Konoplja na radiju. Tisućama godina je služila čovječanstvu, a 30 ih je zabranjena. Stručni gosti i zanimljive teme koje će vas zaintrigirati i informirati. Konoplja na radiju. Razbijamo tabue. Svaki prvi četvrtak u mjesecu u 22 sata. Radio Student. Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice. Dobrodošli u posljednju ovosezonsku Konoplju na radiju. Nakon 8 mjeseci emitiranja došlo je vrijeme da završimo još jednu priču. Ali ovo nije kraj, slušat ćemo se i u novoj sezoni. Od samog početka emitiranja pa do danas, kroz emisiju je prošlo mnogo stručnih gostiju. Od znanstvenika, sveučilišnih profesora, pacijenata, aktivista, političara, a svi oni su pričali o dobrobitima konoplje. Iako je ova tema još uvijek tabu, emisija Konoplja na radiju je ipak imala uspješnu prvu sezonu. U današnjoj emisiji slušatelji će imati priliku čuti puno korisnih informacija i priliku osvojiti jedinstvenu konopljenu nagradu. Za današnju emisiju pripremili smo jedan pregled protekle godine, to jest od početka 2014. sezone 2014. Podsjetimo se na neke od bitnijih tema. Ministar Jakovina je izjavio da će se do kraja godine legalizirati stabljika industrijske konoplje. Slovenija legalizirala farmaceutski kanabis. Najavljujemo svjetski hemp kongres u Lendavi u Sloveniji. Također najavljujemo i sajam Mistik na Zagrebačkom velesajmu, koji će se održati na jesen. Ali za početak razgovaramo sa Jakom Bitenc, predsjednikom Slovenskog konopljenog kluba. On će iz prve ruke ispričati priču oko nedavne slovenske legalizacije kanabisa, te će se dotaknuti problema s kojima se susreće kao aktivist. Radio Student. Neću te puno predstavljati, samo ću reći da si već bio kod nas u emisiji, aktivist medicinskog kanabisa u Sloveniji. Pa evo, za početak, Slovenija je legalizirala kanabis. Što to znači za Slovence? Pa ništa dobro, jer je naša vlada napravila ono što smo mi kazali da ne bi smjeli napraviti. Legalizirali su sintetički THC, znači ništa naravno. Opet ćemo dobiti neke tablete i neke farmaceutske stvari od vani. Znači ništa naše. Mislim, dobro je bilo da bi bilo to iz Balkana, da mi znamo šta, od čega je. Mi ćemo dobiti sintetički THC. I znam da sintetički kanabinoidi i naravni kanabinoidi su oko dan i noć. Znači, sintetički kanabinoidi radio 90% neučinkovito. Da, stvar kanabis je ta da svi kanabinoidi zajedno su službi zdravlja. Da, mi kažemo da kanabinoida ima više od 300, ja mislim oko 400 kanabinoida i svaka konoplja ima nešto kanabinoida, nima svih kanabinoida. Ja mislim da je dobro kad se liječimo, da se liječimo sa par biljkama. Isto mi u klubu radimo sada na taj sistem da kad pravimo ulje napravimo iz više vrsta konoplje, jer svaka ima nešto kanabinoida, više vrsta konoplje, više šanse za bolesnike. Znači da pojasnimo malo slušateljima, ako možda nisu upućeni, Slovenija je vlada Slovenije je prije jedno manje od mjesec dana rekla da će kanabis, odnosno sintetski THC biti legalan na recept uskoro. Ali problem je taj da ste krajem godine, odnosno početkom ove godine u Slovenski sabor, vi iz Slovenskog konopljenog kluba predali predloge zakona, 3 prijedloga zakona o kojima su pričali u našoj drugoj emisiji, pa ste hladnokrvno odbijeni. Kako to da odjedanput se je vlada odlučila legalizirati kanabis, odnosno
odnosno THC, a i u parlamentu ste im predstavljali i ulje i Rick Simpson između ostalog priča i zakone ste im donosili pa su vas odbili, sad je odjedanput legalno. Pre dogovoreno sve. Ja mislim da su se oni dogovarali sa farmaceutskim lobijem i sve su oni znali. Tako da mi smo pričali valjda, u punom emisijama smo bili na radiju, na TV-u i svaki trenutak su kazali ne, mi ćemo napraviti tako kako vi želite. I sad, poslije, mislim da 2 godine što smo radili, su oni iskoristili naš trud za promjenu uredbe. Znači, sintetički THC su stavili u drugu skupinu prepovedanih droga. Naravna konoplja ostaje u prvi skupini. To je žalosno, ne smisao. Da, zanimljivo je da svaka država na svijetu ima neki svoj zakon o konoplji, u Europi pa i u SAD-u. Na primjer, slovenska vlada je sada dozvolila legalni sintetski THC, u nekim zemljama u Americi je samo CBD ulje dozvoljeno, do THC nije, u Amsterdamu, koliko znam, je ulje na popisu težih droga. Pa kako to da se u EU ne može naći neki zajednički nazivnik? Pa ja mislim da su to lobiji. Mislim da je 2010. godine Združeni narodi su već kazali da može svaka država na svoj način napraviti zakon o konoplji. Mislim, oni nisu zabranili konoplju. Tako da ja mislim da je to su naši balkanski političari. Stvarno balkanski, najviše budale na svijetu. Stvarno, sorry, zbog izraza ne mogu ništa reći. Isto srpskim političarama, isto vašim, isto našim. Svi su isto govno. Trebam kazati, imamo Lojze Peterle. Lojze Peterle je europski poslanac i on je na hašišovom ulju. To vjerovatno skoro niko ne zna u Hrvatskoj. A sad trebamo kazati ljudima da imamo puno političara na hašišovom ulju. I oni dolaze do nas, valjda. Da, nažalost, kada tek političari imaju svoju neku korist od toga, očito tek onda počinju sa nekakvim legalizacijama to, ali očito ni to nije primjer da će biti legalno. Mene zanima još jedna stvar, što znači točno za pacijente sada kada je legalni THC? Da li oni sada su i dalje kriminalci ako uzgajaju svoju biljku, ako se liječe? Sad su napisali da zabranjeno je samo zdravljenje. Ono da si ti sam napraviš biljku i lijek. To je sad zabranjeno, ako te dobio možeš ići u zatvor, bla bla bla, kužiš. Da, baš sam pričao sa Ratkom Martinovićem, jedan od mojih gostiju, pa je rekao jednu zanimljivu rečenicu, možeš birati da se nećeš liječiti, ali ne možeš birati sa čim ćeš se liječiti. Da, mislim, to je ludo, stvarno. Mislim, oni ti daju, kad imaš ti rak, ti oni daju samo jednu šansu. Kaže ti možeš ići na zračenje ili kemoterapiju. Ako ti kažeš da hoćeš jest ulje i da je to tvoja volja, oni kaže nećeš dobiti bolniške, nećeš dobiti ništa, kužiš. I onda valjda ljudi su na precepu, šta će sad uraditi, ništa neće imati od života, valjda će ići na kemoterapiju i zračenje i valjda ulje. Koji je nastavak borbe za legalizaciju u Sloveniji? Sad smo pričali sa Dušanom Nolimalom na drugi demistifikacije konoplje u hotelu Leo. Su moji radniki pričali sa Dušanom i on je sad počeo pričati sa novinarima kao mi pričamo o konoplji, da je ono vrlo zdrava, da trebamo sve kanabinoide, ne samo THC, sintetičke i tako dalje. Tako da mi još radimo dalje, ali politički se sve zaustavlja sada, jer 13. imamo izbore i svi sad kaže da će legalizirati konoplje, da to treba nešto napraviti. A to se svi samo prave, ništa drugo ne kaže. Mi imamo sada hemp kongres u Lendavi. 24. je hemp kongres u Lendavi, 3. po redu i tamo ćemo mi predstaviti neku firmu novu koju smo otvorili u Austriji i onda ćemo početi ovako raditi. Ja mislim da ćemo više uraditi ovako nego kao klub i jedan posameznik. Da, baš dobro si temu otvorio što se tiče tih kongresa. Sad nedavno, prije nekoliko tjedana je bio svjetski kongres medicinskog kanabisa sa temom prohibicija.
Pa baš je zanimljiva ta tema, pošto si mi spomenuo da si ti žrtva prohibicije. Pa svi smo žrtve prohibicije, cijeli Balkan je žrtva prohibicije. Ja mislim da je to Amerika nešto radila s nama, cijeli Balkan, ne samo ti i ja, i naši starci. Znaš u čemu je problem? Naši starci bi trebali, ovo što sad mi radimo bi oni trebali napraviti. Tako da, mislim, oni su djeca socijalizma, ja sam rekao svojoj majki, mislim, šta ste radili, imali ste sve, ali ništa nije uradio, ma ništa. Sad mi seremo, evo ga. Da. I mi ćemo srati dok neće biti novi zakon. Mislim, zakon za ljude, ne za farmacije i lobije. Mogu razumjeti stvarno tvoju ljutnju. Spomenuo si mi da čak si i nedavno dobio i prijetnje smrću, pa ako možeš nešto reći u vezi toga? Pa da, mislim, sad kad su izbori, valjda, politični, dobio sam neku prijetnju, mislim, svake godine dobivam neke prijetnje kao prestani to radit jer to nije dobro za ljude, bla bla bla, ali sad su počeli ljudi kazati da će me ubit, da znaš šta radim. Znaš u čemu je stvar, ja sam se javno ispostavio i zbog toga imam puno sranja. Jer puno dilera u Sloveniji koji rade ulje i tako dalje imaju probleme jer ih prate policija na svakom trenu, kužiš. Ali mene, mislim, valjda me pratio, ali pustio me, kužiš, jer sad sam u medijama svi me znaju, tako da imaju neke zavore. Gle, ja mislim da su svi protiv meni. Farmaceutski lobby, medicinski lobby, policijski sindikat, onda prehrambeni lobby, svi, kužiš. Ja mislim da je ovaj rat jači od onog što smo imali u Jugoslaviji. Stvarno, jer puno ljudi je umrlo, a niko ne zna zašto, zbog čega i tako dalje. Sad radim 5. godinu sa ljudima koji su vrlo bolesni i svaki dan čujem kako je neki čovjek išao na kemoterapiju, zračenje i zbog toga je umro. Puno ljudi od naših pacijenata dolaze u bolnice i tamo umre zbog pljučnice ili nekog sranja. Mislim, kužiš, bolje bi bilo da bi čovjek umro doma, normalno, ne u bolnici, ali puno ljudi umire u bolnici samo zbog njihovih greška, ne zbog svojih. Svi, kužiš, svi iz psihijatričke bolničnice dolaze do mene, doktore, iz onkološkog instituta, iz Golnika dolaze samo po ulje, ali oni ništa ne kažejo svojim pacijentama kako je to dobro, svi kažejo ajde idi na zračenje kemoterapiju, jer to je biznis valjda. Je li ima možda nekih doktora koji su u zadnje vrijeme, odnosno javnih ličnosti koji su u zadnje vrijeme u Sloveniji promijenili mišljenje, odnosno javno počeli govoriti dobro o medicinskim učincima konoplje? Dušan Nolimal, Milan Krek, ova dva čovjeka, oba dva sta doktora. Oba čovjeka sta dobila skoro otkaz, jer sta počela javno raspravljati da je trebamo mi konoplju, ne sintetiku. Ja sam u navezi sa njim dvojicama, a to su ljudi sad se boje za svoju plaću, za pare, kužiš, to je, imaju familije, ima sve za sobom, tako kao mi. I oni valjda će raditi za pare, ne za sve nas, kako će biti to dobro za sve. Puno Hrvata, Srba, znaš da su došli iz Indije i iz Sočija do nas. Ljudi koji su došli iz Indije, to je najsmješnije. Kaže čovjek, došao sam iz Indije jer znam jednu Slovenku i ona je kazala za tebe. Kažem, pa zašto ste došli jer imate u Indiji puno konoplje. Kaže, onda je za 60 ml platio 11.500 eura. Opasno puno. Da, a to je Indija, kužiš. To mislim, ja nisam mogao vjerovati. I onda sam na kraju njemu rekao, daj mi napiši naslov, mislim, gdje je to nabavio. Kad je počeo pisati farma, bla bla bla, onda odmah sam znao, to ti je neka kompanija koja prodaje neke stvari. I znaš šta je najgorije? Najgorije je to da oni su prodali 60 ml čovjeku i onda na kraju su mu rekli, mi mislimo da 60 nije dovoljno za vašu sestru, ja mislim da vi trebate još 60. A on meni kaže, mi smo stavili sve pare od auta zato da smo počeli liječiti svoju sestru. Žalosno, stvarno žalosno. Što se tiče tog novoslovenskog zakona, samo će se na recept može dobiti, jel tako? Nema nikakvih drugih. Da, samo na recept, ali trebate znati da to nije super, ne za vaše bolesnike, ne za naše bolesnike.
To je tako kako ti znaš da trebamo cijeli kanabinoidni sistem, ne samo THC i ne sintetičkog THC-a. Ja sam vidio neku reklamu sad na Facebooku kao evo Hrvati sad možete dolaziti u Sloveniju po lijekove sa THC-om. Ma to je najveća buča, to nije ništa dobro za vas. Bolje da si svaki čovjek sam uzgoji konoplju, napravi hašiševo ulje i se počne liječiti. To je to. Možeš malo objasniti nekakve metode za izradu kanabisovog hašišovog ulja, ali one sigurnosne metode. Evo, nedavno sam čuo da je jedan mladić u Hrvatskoj pola stana zapalio i završio je u bolnici s opeklinama, ali krivo radio, je došlo do eksplozije. Pa prvo treba znati da treba raditi vani, ne u zatvorenom prostoru nego vani. Ja to radim sad 5. godinu dalje i propalio sam jednu kuću, stan, bla bla bla, tako da imam puno iskustva. Trebaš ventilatore valjda, trebaš raditi vani i trebaš imati najmanje 2 ventilatora da to ispuše vani alkohol. I onda imaš rice cooker, uzmeš pola kile konoplje, namučiš u alkohol oko 6 do 9 litara alkohola, najviše 5 minuta, ja mislim, možda i manje, možda oko 3 minuta i onda cijediš čez one cjedila od kave i onda počneš kuhat. To je najlakši način. Onda imaš kemijsku destilaciju koja ti vrati nazad alkohol, tako da možeš napraviti iz 1 litara alkohola puno ulja. Ali to je malo skuplja stvar, ali je najsigurnija stvar jer ne može ništa eksplodirati i tako dalje. Znači najbitnije je u principu da se radi na otvorenom, da nema nikakve iskre okolo, na ventiliranom prostoru. Ništa pušenja, ništa iskre, ništa vatre i tako dalje, da. Eto, moramo spomenuti. To je vrlo važno jer mislim kad to radiš treba biti vani i znaš da je to 99% alkohol, to nije malo. I vrlo važno je da imaš neku masku, gas masku, jer ako radiš sa izopropilnim alkoholom koji je za brisanje laka i farba, to nije dobro za tebe, jer ako tvorno, tako da trebaš imati neku masku ili nešto. Eto ljudi, želimo vam samo da se pazite i da nađete nekoga ko se razumije u to, pa već ako i sami radite, da se dobro informirate. Po internetu ima dosta stvari, možete naći zanimljivo, ali možda znaš neki video koji bi im preporučio ljudima gdje se, naravno ima Rick Simpson svoj video, ali možda još neki. Ne, ima neki kratki video na YouTube-u, napišete samo how to make RSO oil i dobit ćete za 2 minute i pola, mislim da neki video kako se brzo napravi ulje. How to make RSO oil, jel? Da, ali trebate to znati. Mi smo sad počeli praviti hašiševo ulje iz industrijske konoplje. Za CBD, jel? Da, svi Hrvati koji znaju gdje će dobiti nešto industrijske konoplje, može to nabirati puno više vrsta bolje, kužiš. I onda posušiš i napraviš hašiševo ulje. Iz 1 kile možda ćeš dobiti možda 10 ml, ali to je puno iz 1 kile. A znaš da je industrijska konoplja za džabe, tako da je možeš uzimati puno i onda napraviš valjda. To je dobro za epileptičare i... Da, ja imam tri djeca koje ima epileptične napade i sad smo počeli praviti ovo ulje i treba znati da su doktori rekli da vidio promjene jer su ju stavili na EKG i sve one stvari i počeli smo raditi promjene, tako da je to super. Cura ima 30 napada na dan. Da, ima 5 godina i stvarno je, mislim, kad vidiš dijete takvo, ništa nima od života, jer to je svaki trenutak može dole paditi. Mislim, teška ova tema pričati o pacijentima, o bolestima, pogotovo tome da im je zabranjeno pomoći. Kako je, bio si nedavno u Rumunjskoj, kako je u Rumunjskoj? Koliko ja znam, oni tamo imaju legalno, to je 10. država koja je dozvolila medicinsku uporabu kanabisa, ali isto farmaceuti imaju samo mogućnost. Da, oni su neki predpogoje postavili, možemo mi legalizirati medicinsku konoplju, samo trebamo neku farmaceutsku tvrtku dobiti u nas. I onda su se dogovorili sa Bayernom, valjda. I onda je došao Bayer i sad pravio vjerovatno Sativex i ove stvari.
kužiš, gledaj, to je, mislim, nije toliko loše, neka promjena je, ja mislim, ali loše je da će to ostati 10-20 godina tako, kužiš. A i opet ljudi neće možda dobiti priliku na samo ozdravljenje, baš onaj zakon koji ste vi predložili pa je odbijen. Da, tačno. I gledaj, sad pišemo novi zakon, jer ovaj prvi zakon koji smo ga stavili vani bila je bukva, kužiš, 100 strani, mislim da malo više. Sad pišemo zakon možda 3-4 strani. Da ga političari mogu pročitati. Bravo, tačno tako, jer oni ne trebaju puno da čitaju, samo da vidio, to je to, ajde dobro, idemo. Vjerovatno neću pobirati potpise, nego ću se dogovoriti sa nekom političkom strankom da će oni nabirati 10 poslanaca i onda će oni staviti unutra. Ja mislim da će to biti puno resnije nego ovako, jer nas niko ne kuži 5%. Vidio sam neke informaciju, sad da li je to istina ili nije, da se kandidiraš za Europski parlament. Bio sam kandidat i onda sam prestao raditi na ovim stvarima. Mislim, ja nisam za mafiju, kužiš. Ja sam za ljude i trebam za ljude raditi. Ja ću ići u politiku tada kada ću vidjeti promjene. Kužiš, jer sad sam se počeo baviti sa politikom i imam pretnje, ubit ćete mu, bla bla bla, kužiš. I ja imam 2,5 godine staro dijete, ja trebam živjeti zbog nje, ne zbog sebe na kraju, tako da... Sad je nešto u zraku i nešto će biti promjene, ali ako ćemo mi prestati ovo raditi, onda neće biti nijedna promjena. Ja mislim da do kraja godine možemo neku stvar napraviti, da može unutarnje ministarstvo napraviti neku uredbu, da može pustiti kanabis klube i to bi bilo super, mislim. Jaka, popričali smo o trenutnoj situaciji u Sloveniji, o nekim problemima čak i koji su tebe dotakli. Jel imaš možda još nešto za kraj spomenuti ljudima? Ljudi, trebamo se boriti. Ja ću se boriti do kad ću dihat, do kad ću živjeti. Trebao bi znati da sam živcima na kraju, jer ovo je korak. Ja sam ko neki čovjek i svi ide na mene, kužiš. Trebate se ljudi slušati, trebate se voliti i raditi ono što vi znate da je dobro za vas, ne ono što država kaže da je dobro za vas, jer svi su nas zajebali na Balkanu. I ne trebate vjerovati političarama, nego vjerujte samo svojim snovima i svojim ljudima koji im vjerujete. Radio Student. Innocent man got locked for planting a seed. The police forces are happy cause they had a good deal. Politicians shake their hands while their hearts are filled with greed. They present it to the public like they made a good thing. Innocent man got locked for planting a seed. The police forces are happy cause they had a good deal. Politicians shake their hands while their hearts are filled with greed. They present it to the public like they made a good thing. Cause of living a life that in the eyes of government was not clean enough.
home alone now, age his children and his wife. Because of a thing he really couldn't stop. The system is to blame and the system is bad. For smoking a spliff you get 3 years in prison. To lock you up, police will find a reason. They can maybe lock us up but cannot take our freedom. Innocent man got locked for planting a seed. The police forces are happy cause they had a good deed. Politicians shake their hands while their hearts are filled with greed. They present it to the public like they made a good thing. Go boy! But you cannot take that freedom of thinking. You cannot really stop. What is on my head? You cannot take out. You cannot find it or put it in a jailhouse. My thoughts will always seek for liberation. My thoughts will find solution for the situation. Innocent man got locked for planting a seed. The police forces are happy cause they had a good deed. Politicians shake their hands while their hearts are filled with greed. They present it to the public like they made a good thing. Innocent man got locked for planting a seed. The police forces are happy cause they had a good deed. Politicians shake their hands while their hearts are filled with greed. They present it to the public like they made a good thing. Konoplja na radiju, Radio Student. Danas smo u goste pozvali Ratka Martinovića. Možda ga se sjećate, bio je već s nama. Novinar i aktivist. S njime smo se dotakli teme konoplje u Hrvatskoj u protekloj godini, u protekloj sezoni i dali neke zanimljive komentare. Ostanite s nama. Konoplja na radiju, Radio Student. S nama je Ratko Martinović, novinar, aktivist. Pa eto, Ratko, predstavi se o par rečenica za uvod. Za one koji te naravno ne znaju, tu si s nama bio već nekoliko puta. Evo, hvala što ste me još jednom pozvali. Pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Urednik na par portala, kolumnist, bloger i aktivist, ponajviše kada se baš priča o temi kanabisa i tom aktivizmu koji danas sve više jača u svijetu, a evo kažem i u Hrvatskoj. Igrom slučaja, a čak i ne bih rekao igrom slučaja, nego igrom namjere. Već neke 3-4 godine se kotrlja priča i mislim da će kroz 2 godine doći do otprilike onog nivoa kojeg smo htjeli i u prvog dana kada smo ju započeli. To govoriš za Hrvatsku ili općenito za svijet? To govorim za Hrvatsku jer mislim da u svijetu, u pojedinim dijelovima svijeta, naravno ne treba nikad generalizirati previše, ali u pojedinim dijelovima svijeta itekako već priča napredovala, došla je do određene visoke razine i mislim da su određeni principi koji su u nekim državama progurani bi se mogli najbolje primijeniti kod nas. Zadnjih par godina se kanabis u svijetu počeo malo više otvarati prema
javnosti, bi rekao, i mediji su ga počeli prihvaćati na neki malo ljepši način nego što su zadnjih 100 godina ga ocrnjivali i u službi nekih industrija su radili. Pa kako bi ti rekao da je kanabis, odnosno općenito konoplja, ili općenito kanabis, kako god nazvali u biljku, pa kako je konoplja u Hrvatskoj u prošloj sezoni napredovala? Pa evo možemo reći da postoje dvije ključne osobe koje trenutno na neki način, ajmo reći, lobiraju, iako kažem, nažalost to još nije na onom nivou kojeg bi ja osobno želio, ali kažem opet na puno većem nivou nego godinu dana ranije. Znači, prva osoba je definitivno Mirela Holy koja se odlučila na taj korak iz više razloga, koji su to razlozi ne bi ulazio, ali kažem, naravno, bilo kakav aktivizam kada se u konoplji priča je vrlo dobar i poželjan, pa evo i u njezinom slučaju njezin jedan čak dio strategije stranke se bazira na tome. Mislim da jedan veći postotak na ovim proteklim izborima za Europski parlament je upravo došao za njezinu stranku putem teme, putem rasprave, javne rasprave o samom kanabisu. S druge strane tu je i obitelj Jakovina, ministra Jakovina, koji, kažem, iako su tu dosta neke skučene granice, čak je nešto i napravio u pitanju ove biljke proteklih godina i pomaknio stvar sa mrtve točke. Kažem, to su dosta skučene, opskurne granice, no opet svaki korak je bitan bez obzira koliko mal bio, i naravno njegova žena koja je, skupljajući iskustvo u Europskom parlamentu, također doznala za neke zanimljive blagodati ove biljke i također je protekle godine čak i u nacionalnom dnevniku izjavila da je možda na jedan način i pogrešno da Hrvatska ne slijedi nekakve europske svjetske trendove. Dodvoravanje, političke intrige, igre, te dvorske intrige, čak bi rekao, vladajuće vlasti koja mi puno više zapala za oko, jer za razliku od HDZ-a, SDP, prisjetimo se da je obećavao da će pokrenuti bitne promjene u samom priči oko kanabisa. Oni naravno nisu pokrenuli apsolutno ništa, i evo u posljednjoj godini mandata Jakovina rekao da će možda, naravno to je uvijek možda, legalizirati biljku za industrijske potrebe u cijelosti. Dakle, mi vidimo iz prve ruke od brojnih naših poduzetnika da se događa na bizarna stvar, da oni biljku koju ne smiju u Hrvatskoj koristiti do kraja plasiraju na strano tržište po bagatelnim cijenama i onda prebijaju te nekakve međurelacije, tako da ih ta strana država obrađuje biljku i šalje obrađenu sirovinu koja je kod nas opet legalna. Dakle, mi sirovinu ne smijemo koristiti. Govorimo na primjer za stabljiku. Da, mi sirovinu ne smijemo koristiti, šaljemo ju van, oni to iskoriste i vjerovatno nekom određenom talu za puno manju cijenu nam vraćaju prerađenu biljku. Dakle, dok Njemci ulažu znatne novce recimo u samu obradu biljke, samu proizvodnju biljke, ovako dobivaju iz Hrvatske škart po bagatelnoj cijeni i zapravo cijela njihova industrija živi od našeg škarta, koje je opet suluda situacija da je nešto što je kod njih najdragocjenija sirovina koja se škarta. Pošto si pratio političke stranke zadnjih nekoliko godina i pisao za različite portale od Politika HR-a pa dalje, mene zanima tvoje viđenje jednog političkog, ne znamo je li to igrokaz ili je to dobra ideja. Ideja je dobra u svakom slučaju, ali Orahov plan za konoplju, kakvo je tvoje viđenje toga? Oni su skupili tim ljudi po nekim mojim saznanjima i relativno dobro krenuli u realiziranje priče oko konoplje, zašto je dobra, malo više javnosti ponuditi neke informacije. Mislim, ovo nije prezentiranje ni favoriziranje nikakve stranke, nego je to očito javna rasprava. Moje mišljenje je da je taj zakon, pošto znam ljudi koji su radili na njemu, taj prijedlog zakona da je jako dobar. Lijepo to sve osmišljeno, no pošto u Hrvatskoj kao i svim drugim državama, mogu to tako nazvati, demokratski despotizam u praksi, mislim da je ovo utopija, jer Mirela Holy, pitao sam je osobno intervju, ona kaže da je nužno za jednu tako bitnu temu pokrenuti javnu raspravu. Ja se slažem s time, ali da li je za NATO bila pokrenuta javna rasprava, ja se baš i ne sjećam, a to je po meni
ruku na srce ipak bitnija stvar od biljke koja bi onako i ovak trebala biti legalna. Znači, mi nismo pokrenuli referendum, nego nismo pokrenuli ni javnu raspravu. A za Europsku uniju baš nije ni bilo. Za Europsku uniju katastrofalna javna rasprava, za genetski modificirane... Kodeks alimentarius isto. Kodeks alimentarius, 100 stvari nije pokretana javna rasprava, za praktički pretvorba privatizacija nije pokrenuta javna rasprava. Znači, u Hrvatskoj lijepo je to čuti, teoretski bi bilo super pokrenuti javnu raspravu, ali kod nas nema, znači kod nas je politička odluka sukladna despotizmu. Čitao sam nedavno jedan strani, Jeffrey Grubbs zove profesor sveučilišta američki, on je rekao da zapravo ne postoji na planeti demokracija, nego da se ovo što se trenutno odvija da je to demokratski despotizam. Dakle, stranka koja dobije glasove uzima sebi potpuni autoritet za pravo raditi što god želi, tvrdeći da je njezin legalitet počiva u glasovima njezinih birača. Dakle, to je despotizam čisti koji se prikriva po tim demokratskim sponama i mi to vidimo u svakom slučaju, pa ja ne vidim razloga zašto za konoplju odstupiti od tog već uređenog despotizma. Mislim da je najbolji način da dođe ministar, da recimo Mirela Holy postane ministrica i da bez ikakve rasprave potpuno legalizira biljku. Jer ukoliko fašističke mjere mogu potpuno legalizirati bez rasprave, zašto da je mogli nešto dobro? U Sjevernoj Koreji je kanabis legalan totalno, ali to je druga priča jedna. Pa da, vidimo u nekim državama da je kanabis legalan čisto iz razloga jer nikad nije bio zabranjen. Pa mislim da je to jedan sasvim ok pristup. Ti si predsjednik udruge Medicinska konoplja u Hrvatskoj. To je udruga koja po zakonu nije dobila dozvolu da se registrira zbog jedne rečenice, ispravim ako krivo sam rekao, zato jer se udruga Medicinska konoplja bavi promocijom znanstvenih saznanja i istraživanjima o kanabisu, a zbog toga jer kanabis je dalje ilegalan u Hrvatskoj, takva udruga je ilegalna. Ja sam dobro rekao. Da, pa nama su, imaju dvije znači, zanimljive priče u toj odbijenici. Jedna je ta da mi ne smijemo otvoriti udrugu koja će provoditi znanstvene radove, znači to nisu nekakve gluposti, nego znanstvene studije kojih ima par tisuća znanstvenih studija, dakle nije to baš neka zanemariva brojka. Mi smo samo htjeli napraviti udrugu u kojoj bi printali naravno i prevodili i napravili krovnu internet stranicu gdje će jednostavno bilo ko znati želja moći otvoriti stranicu i pročitati te znanstvene studije, saznati što se u kojoj znanstvenoj studiju otkrilo, dakle da ne bude takva neka stigma oko biljke s obzirom na količinu laboratorijskih eksperimenata proteklih godina. Naravno, naše ministarstvo zdravlja kako god da je zabranili su nam to iz nepoznatog razloga, a s druge strane su rekli da konoplja, medicinska uporaba kanabisa u Hrvatskoj nije i neće biti legalna, što po meni s jedne strane otkriva neke nostradamuske mogućnosti tako ministarstva zdravlja, dakle oni predviđaju budućnost da neće biti, unatoč tome što vjerovatno neće biti na vlasti već za godinu dana, oni predviđaju da nikad neće biti to, što je meni onako nevjerovatno da jedna službena institucija države se bavi predviđanjima, ne znam, mislim da zato postoje trustovi mozgova koji su dobro plaćeni. Tarot majstori za to na televiziji svaki dan. Pa da, i kada se takva stvar odbija, jel, sa takvim banalnim razlozima, onda smo mi naravno najmili odvjetnike koji su složili jednu žalbu koja mi se stvarno svidjela i vrhunski su to napisali. Mislim da su pobili doslovno svaku točku u odbijenice, vidjet ćemo sad šta će biti, naravno ide se u jednu sudsku parnicu, vidjet ćemo šta će se dogoditi, inače se u Hrvatskoj nije praksa da udruge koje su odbijene da idu na taj način tražiti pravdu, pa će biti vrlo, vrlo interesantno. Inače kažem, Ministarstvo zdravlja kod nas je iznimno, bez problema se mogu izraziti, nekompetentno, strašno su neinformirani, ne žele se uopće informirati, bahato odbijaju informiranje u vezi tema koje ih se ne tiču. Namjerno ili slučajno? Pojedinci namjerno, pojedinci slučajno, znam primjere kada se doslovno su govorili nemojte molim vas u moju smjenu samo doći, dakle oni uopće odbijaju to da oni dobiju urudžbenicu u ruke jer im to čini neugodnu neku njima neugodnu situaciju, naravno. Zašto se to tako odbija? Nevjerojatnom igrom slučajnosti. Bio sam na Istrakonu u jednoj SF konvenciji u Pazinu i došao je jedan srpski autor, SF autor, mlađi lik, 30-35 godina, inače zove se Pavle Zelić i s njim sam sjeo i pričali smo ovako na nekoj večeri, navečer i čovjek mi pita me čim se bavim i sad ja njemu ispričam nekakav koloplet među kojima spominjao kanabis i nevjerojatnom igrom slučaja čovjek radi u ministarstvu njihovom za nove lijekove, znači za nove lijekove i kaže on da recimo da je odmah čim kad je vidio da dolazi lijek od kanabisa
Di da dolazi? Pa svjetski da se razvija priča. Aha, znači sa Tiveksi, čuo iz Nizozemske tu priču i kaže šta mu je bilo, kaže odvojio 2 dana posla i proći neki 30-ak znanstvenih studija o kanabisu i čovjek je odobrio istog dana. Za Srbiju i ljudi su ga odmah napali i kaže on je mogao vjerovati, znači on je pročitao i on je rekao u medijima da je pročitao jednostavno informacije izvana, da je vidio da to apsolutno djeluje, da se to prodaje vani normalno i da je ono njemu suludo što ga se napada ukoliko ima takva količina predznanja o tome čak i znanstvenog rada. Ali na kraju krajeva su ga ipak odbili u Srbiji. Nisu ga odbili, to je trenutno u procesu jer njegova riječ je, pošto je njegova riječ među zadnjima, ne može se to samo tako lako. Sad je postoji tamo rasprava neka o tome, ali evo, koliko kod nas već 3-4 godine vodi ta rasprava, hoće neće, a on doslovno u Srbiji nema te rasprave. Kod njih je industrijska konoplja legalna, s druge strane nema rasprava medicinskoj, automatski se našao čovjek koji je čak odvojio 2 dana, on je stvarno priznao da nije puno odvojio, ali ta 2 dana su kod 200 godina naspram ovih naših koji nas žele odvojiti 2 minute. Dakle, čovjek je realno odvojio svoje vrijeme, pročitao, realno vidio da to pali i boli njega briga, jel to kontroverzno nije. On je rekao ako liječi, baš me briga. Tako bi trebali svi razmišljati, ako ništa drugo, barem pogledati znanstvena saznanja i neku raspravu pokrenuti, a ne hladnokrvno odbijati. Da se malo još vratimo na probleme udruge medicinske konoplje, da li je postojao neki drugi način da se pokrene udruga medicinska konoplja bez tih, reći ću, problema koji su došli, znači da se po nekim drugim imenom pa se onda onako iza proguralo ili je baš moralo biti da se zna u čem je stvar i onda da vidimo kako će ići? Naravno da postoji, mogli su mi imati tu 100 opcija, naravno poznavajući kao novinar hrvatsku tu logistiku, birokraciju, mogli smo doslovno doći, kažem sad će ovo jako ružno zvučiti, ali mogli smo doslovno doći 500 eura i registrirati ju sa XY imenom i raditi šta god želimo i prošla bi sa strane. Pa zašto nismo? Zato što broj 1 nemam 500 eura da dajem nekim ljudima u birokraciji, niti želim i da imam milijune ne bi im dao ni kune. Znači broj 2 mi smo htjeli transparentno da piše ono čime se mi želimo baviti, ja sam išao na pravo pa bi ja mogao složiti to da oni ne znaju šta piše, da ih izmuljamo, ali to mi nije uopće u interesu, meni je u interesu da piše na papiru, radimo to i to i time se bavimo. Jer, kažem, ja sam očekivao da ćemo mi biti odbijeni s jedne strane, pošto znam s kim imam posla, očekivao sam i samo sam čekao argument s kojim ćemo odbiti. Dakle, ovdje čak nije čisto odbijenica udruge, nego mi je baš gušt ovako. Sad ćemo vidjeti, hoće nam odbiti pritužbu, ako nam odbiju pritužbu mi idemo u medije i da malo vide ljudi kakva razmišljanja imaju hrvatske ministarstva. Recimo, bio je jedan zanimljiv panel, pa mogu vam najaviti i to za ovu godinu. Prošle godine na Mistiku, na dan konoplje u nedjelju, je bio zanimljiv panel o industrijskoj konoplji i pomoćnica ministra zdravlja je izjavila da hrana ne može i ne smije biti lijek. Dakle, kada jedna pomoćnica ministra ispaljuje takve sulude stvari koje su ljudi nisu mogli vjerovati da ona to rekla. Hipokrat je rekao neka hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek tvoj. Da, je vidjela se da je neugodno bilo poslije što je to rekla i onda se na to naravno stavio u medije, pa je onda tek bilo neugodno jer je znala što je ispalila, a nije trebala. Znači, ali to je ona izjavila iz neke frustracije, iz neke emotivnosti u tom razgovoru. Dakle, to je takav neprofesionalizam da njoj ključne temelje njezine struke žare neke borbe pod navodnicima, ne znam kako je to borba protiv svih, da ona to ispolja na emotivan način. Dakle, kad profesionalizma nema, onda je naravno da se događa takve izjave. Ove godine u sredinom 10. mjeseca odvija se također Mistik, ove godine će isto biti konoplja i već smo u razgovorima da bude panel o medicinskoj konoplji i to će tek biti zanimljivo. To će biti tek zanimljivo da vidimo kakva znanstvena saznanja imaju protivnici u ministarstvima. Jedna od stvari jednog drugog kruglog stola koji je bio na predstavljanju Orahovog plana za konoplju, također su neki slični ljudi bili na tom okruglom stolu, ali ono što je meni zapalo za uho je da je Mirela Holy rekla da ona ima saznanja da policija, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova nema ništa protiv da se legalizira kanabis u Hrvatskoj, nego da Ministarstvo zdravlja da koči legalizaciju. Pa da, čuo sam to, evo mogu prvo reći za ovaj panel da je meni fascinantno, znači to je, mislim da nema nigdje na svijetu osim u Hrvatskoj da ključni ljudi Ministarstva poljoprivrede, zamjenici ministra, pomoćnici
poslije tog panela, čak su oni bili, mogu reći, korektni, iz Ministarstva zdravlja poslije panela pokupila se i ošla odmah, ali ovo je bilo fenomenalno, znači Ministarstvo poljoprivrede koje stoji iza čitavog niza pravilnika, koje odobrava određene proizvode, dolazi na štandove sa industrijskim kanabisnim proizvodima i iščuđavaju se kako se od industrijskog kanabisa može praviti hrana, slatkiši. Ministarstvo poljoprivrede koje je proguralo te pravilnike, oni apsolutno nemaju pojma o kanabisu. Znači oni su došli i nisu mogli vjerovati da se proizvodi pravi od kanabisa. To je, da se pravi odjeća od kanabisa, možete si misliti, ljudi u šoku, i to su bila čak razdragana lica jer su oni bili zadovoljni kako su oni nešto pametno progurali. Zamislite, znači, oni su zadovoljni s ovim što su progurali, nisu ni znali što su progurali, što dovoljno govori o tome kakvi se poslovi vode u Hrvatskoj. Što se tiče Mirele Holy, ona je, mislim da je spomenula svoje poznanstvo, odnosno prijateljstvo sa gospodinom Ostojićem iz policije, i koji navodno nema ništa protiv toga. Naravno, on to nema ništa protiv kada se priča na ovaj ili onaj način, ali kada on treba govoriti u službi svoje funkcije, dakle ministra policije, on je totalno ili indiferentan prema toj temi, odbija razgovor ili je protiv. Dakle, njegovi ključni ljudi iz ministarstva, također odjel za opojne droge, također su protiv, jer sjećam se gospodina iz HDZ-a prošloga, on je bio apsolutno za. I čovjek je bio, savjetnik kod CIA, savjetnik kod Interpola. Govorimo za Dubravka Klarića. Da, za Dubravka Klarića. Da, on otvara, znači taj gospodin kaže on da je apsolutno za potpunu legalizaciju, ali kada su zakoni takvi, on se drži zakona pošto mu je to posao. Dakle, čovjek objektivno realno govori, dok je onda došao njegov zamjenik koji je bio, iz prve ruke, koji je bio apsolutno protiv. Dakle, kako se to kod nas vrlo popularna rečenica, ne želim ni čuti za to. Dakle, kada je jedna osoba koja se profesionalno bavi poslom kaže da ne želi čuti za nešto, znamo isto tako kao i kod ovih iz ministarstva otprilike kakav je njihov mentalni sklop i kakav je njihov kapacitet za bilo kakvu promjenu. To kao neka institucije rade svoj posao, a institucije ne žele ni čuti ništa o tome. Pa baš to da. Protiv je bilo Ministarstvo zdravlja definitivno, Ministarstvo unutrašnjih poslova definitivno, Ministarstvo poljoprivrede nisu oni protiv, sad ne bi ja to rekao baš, nego se oni hvataju ko pijani plota te jedne stavke u zakonu o opojnim drogama, i dok se te neke stavke ne promijene, ovi naravno jedva su dočekali, po mojom mišljenju jedva su dočekali da se uhvatite stavke i da kažu mi bi nešto napravili, ali imamo prekršene ruke, ne možemo apsolutno ništa. S profesionalne strane možemo reći da je tu ima određene istine, no kada vidimo da ministarstva u svakoj normalnoj državi bi trebali imati neku sinergiju, poveznicu, koordinaciju, razgovore, dogovore, što kod nas apsolutno se nikad ne događa, dapače, mislim da ministri u ovoj kao i prošlim vladama smatraju jedni druge sebi konkurencijom i oponentima, i onda samim time bacaju klipove u točkove jednim drugima, što kažem, naravno vidimo to iz primjera, onda samim time se događa ovakvi problemi. Što se tiče same legalizacije kanabisa izvan Hrvatske, možemo pričati o nizozemskom kao recimo svetom gralu legalizacije kanabisa, ako možda i nije baš tako, no ni tamo nije kanabis bio uopće legalan sve dok se ministrici 90. godina ministrici nije muž teško razbolio od karcinoma i ona je doslovno u nemogućnosti borbe protiv raka ošla u krajnju alternativu, pod navodnicima, jako je ovo zapravo krajnji mainstream, ošla u krajnju alternativu sa kanabisom, muljem od kanabisa, i muž je puno bolje prebolio te teške bolove, na kraju nažalost je umro, i ona je upravo zbog tog osobnog iskustva pokrenula kompletnu priču o legalizaciji. Dakle, ukoliko gledamo priču tamo, vidimo da gotovo pa uvijek u 95% slučajeva legalizacija, odnosno liberalizacija, dekriminalizacija, slično te glupe političko korektne riječi, dolaze baš iz tog političkog konteksta. Dakle, ukoliko je politički kontekst bitan, a na politički kontekst gotovo u svim slučajevima utječe osobni kontekst, onda moramo biti svjesni da će se kod nas promijeniti stvar isključivo ukoliko bi političar imao nekakav osobno iskustvo sa kanabisom, odnosno ukoliko bi osobno favorizirao tu biljku. Idući mjeseci u Sloveniji spominjali smo svjetski hemp konopljin kongres, tamo si govornik, što ljudi mogu očekivati tamo, općenito kakav je to kongres? Pa evo, prije svega bih rekao da inicijativa sama po sebi je jako dobra. Prvu godinu je bilo to sve odlično, jako visoka razina, čak pošto je svjetski kongres,
rekao bi da je stvarno bila vrhunska razina. Druge godine već to mi se čini da je malo onako financije da ih pritiču i da to ipak nije ni blizu kao što je bilo prve, a sad vidjet ćemo šta će biti treće. Inače, ono što bi prvenstveno podcrtao sa tog kongresa je velika mogućnost kvalitetnih kontakata. Dakle, ko tamo sve dolazi na takav kongres? Proizvođači industrijske konoplje ili i medicinske ili samo za industrijsku tamo? Tamo je za sve. Znači da, evo, primjer prošle godine je bio recimo Indijac. Znači dolazi iz cijelog svijeta doslovno i mislim da nažalost, kažem, koliko se smanjuje određena kvaliteta organizacije, naravno ne organizacije same po sebi, nego kvaliteta gostiju. Ja kažem, sad ću malo definirati što mislim po tim. S druge strane se povećava broj kvalitetnih posjetitelja samog kongresa. Da definiram ovo što sam malo prije rekao, dakle prve godine su bili glavni gosti Rick Simpson i Max Sigan, dva stvarno vrhunska gosta. Da bi prošle godine bilo čak za razinu možda širina gostiju puno bolja, ali to je sve bilo preko Skype-a. Pa je već po meni to više nije to, jer fantastično to bude, znači bilo je stvarno krema, cijela priča o kanabisu cijelog svijeta, stvarno top 10 govornika, ali kada je to preko Skype-a vi gubite onaj kontakt 1 na 1 i vi nemate priliku se upoznati s tim ljudima, vidjeti njihova iskustva i takve stvari. Znači mislim da je taj kongres prvenstveno namijenjen tome. One prve godine isto tako je bio veliki poljoprivredni sajam negdje na granici Slovenije i Austrije, ne znam sad u Sloveniji ili Austriji, zaboravio sam. I bio je stvarno ogroman poljoprivredni sajam i oni su tamo iskoristili na 10.000 posjetitelja i organizator ovog velikog kongresa i napravili su i tamo par panela o kanabisu i onda se ljudi zainteresirali i te prve godine su došli. Dakle, prva godina stvarno 10, druga godina kažem malo je palo, sad ću vidjeti ove godine, ja sam inače evo treću godinu Jure Zubak i ja smo gosti predavači. Jure, ajmo reći, brani boje, ponajviše se bazira na Bosnu i Hercegovinu, a ja na Hrvatsku, pa onda pričamo neka svoja iskustva, pričamo općenito o situaciji o kanabisu, inače održim predavanje na engleskom vezano uz povijest kanabisa i tu prohibiciju. I mislim da po mom mišljenju to nije ni malo loša stvar. Možda Lendava, jedno manje mjesto, s jedne strane ne gubi kapacitet tolike velikog događaja, a s druge strane naravno oni pokušaju ispromovirati mjesto putem tog događaja. Kažem, šteta što mi u Hrvatskoj nemamo neke slične inicijative. I još jedna zanimljiva stvar, evo, čisto da kod nas najkontroverznija priča rekreativna konzumacija kanabisa. Prve godine su došlo 10-ak Nizozemaca i to se pušilo nasad ulice i kako je policija branila kongres. Policija sam stojio i puše pored policajci apsolutno ništa ne poduzimaju, što je meni onak bilo nevjerovatno s obzirom da je Lendava praktički preko puta Čakovca. I gledam samo da je 2 km dalje, šta bi bilo kod nas tako. Koji je način da se legalizira kanabis? Da li su to referendumi, da li je to inicijativa We'd Like to Talk, da li su to neki drugi načini borbe? Pa evo, mislim da bilo, ružno je to reći, ali bilo bi super da određena korporacija ima nekakve humanističke agende i da onda lobira za dobre stvari. Naravno to se dogoditi u praksi neće, pa mislim da je najbolji način ovo što radi ta We'd Like to Talk, jel? Velika inicijativa na području čitave Europske unije. Pokušava se skupiti određen broj potpisa da bi se progurao referendum koji će biti obvezujući za čitave granice Europske unije, jer trenutno praksa u Europskoj uniji takva da svaka država ima pravo samo odlučivati o regulaciji kanabisa u svojim granicama. Dakle, i zato onda neki ljudi u kojim državama je to legalno ili liberalnije, reći ću, pa ne da ih boli briga, ali jednostavno ne razmišljaju možda za neke druge zemlje i s jedne strane We'd Like to Talk referendum je dosta slabo prošao u tim zemljama. Jer kod njih je to normalno, tipa u Španjolskoj, da ljudi rekreativno puše, a kamoli medicinski. Naravno da ima i onda 0,1% glasova, dok ne znam, neka Poljska ima već 99% glasova. Koliko Hrvatska ima, se možda upoznati? Ima jedno 50%. Da, ja mislim da je tako 40-50, ali to je bilo, sad ne znam kako je međuvremenu. Problem je taj što, naravno to je jedan objektivan problem koji se mogao očekivati, jer s jedne strane skupljanje glasova na području čitave Europske unije ima prednost, naravno ima i nedostatke. Nedostatak se i ranije pokazao tim velikim inicijativama, no mislim da je gotovo uvijek od ovakvih referenduma ključno pitanje koje se postavlja za sam referendum i često je promašeno, često daje krive značajke, ono što se zapravo želi progurati. Mislim da
u ovom slučaju je to jako dobra ideja, inicijativa sama po sebi može proći, ne mora proći. No, referendum referendum u Hrvatskoj je dosta problematično. No, mislim da bi nekim drugim državama referendum itekako dobro prošao. Kod nas svaki novi referendum, joj kud ovaj referendum, opet doji potpisu, joj nema me sada, žurim na posao, žurim, nema ovaj štand. A što se tiče we'd like to talk, to internet referendum i ne treba nikakve novce davati ni ništa, samo staviti svoj potpis i broj pod kojim si vođen u evidenciji. OIB takozvani, i onda Europski parlament, ako to naravno prođe određen postotak u određenim državama se prođe, onda Europski parlament raspravlja o medicinskom kanabisu, da se napokon donese na razini cijele Europske unije jedan zakon za liječenje. Na primjer u Italiji se može na balkonu saditi, u Hrvatskoj se ne može ništa. Sumnjam da će od kanabisa kroz sljedeći par godina da se sve legalizira, sumnjam da s obzirom na našu mogućnost pokretanja projekata, poljoprivredu, infrastrukturu, da će živjeti pola Hrvatske od toga. Dakle, nije ključno pitanje, samim time jako teško će skupiti potpise za taj referendum, čak i da skupe potpise, teško će se to sve izglasati. Pokrenut će se kanabis modna linija u kojoj ti sudjeluješ, pa malo više o tome da mi kažeš. Pa da, inače tvrtka Dolina Konoplje, bila je rasprava s njima i došli smo do zaključka da bi bilo to jedna interesantna ideja. Naravno, cilj kao iz bilo čime što radim sa kanabisom je da ga ubacimo direktno u mainstream i hoćemo napraviti 3-4 različite linije, naravno imaju u toj modnoj marci. Jedna od tih je ekskluzivna modna linija gdje ćemo praviti, odijela, ekskluzivne košulje za odijela baš od kanabisa, čisto da ljudi vide da je materijal iznimno kvalitetan, da je bolji od drugih materijala, da može izgledati isto kao i bilo koji drugi materijal, a s druge strane da je od kanabisa. Dakle, to će biti jedna zanimljiva priča. Već smo napravili dizajn za jedan dio kolekcije. Naravno, to je sad jedan od primjera. Mislim da se i konoplja, NK trgovina i slične stvari koje se sve češće razvijaju. Mislim da sad, baš sam spomenuo tvrtku Dolina Konoplje, imaju paletu od 60 proizvoda od kanabisa već sada, što je stvarno ogromna brojka i takav mi se način sviđa, dakle, ući u jednu multiproizvodnju i fali nam još sada, nakon ove 3-4 godine aktivizma, fali nam sada uđemo u svakodnevne spore života. Naravno, moja osobna zarada pritom nije nikakva kao vjerovatno ni od tih firmi, ali kažem, nije sve u zaradi, nešto je u tome da se malo društvo osvijesti. Ukoliko bi ta modna marka, ta trgovina ili općenito proizvodi kanabisa bar nekoga potaknuli na promjenu, bar nekoga izliječili pomoću onog ulja, meni je stvarno sam zadovoljan. Naravno, čuo sam dosta svjedočanstava općenito i medicinski kanabis da stvarno ljudima mijenja živote, bili su gotovo otpisani, danas su živi, zdravi. Zbog takvih nekih stvari, kažem, nije sve u novcima i zbog takvih nekih stvari se isplati ući u sve. Student. A kako to obično i biva kod nas, volimo nagraditi naše slušatelje. I ovaj puta ih nagrađujemo jednom konopljinom nagradom. Jedan od vas osvojit će vrijednu nagradu ulje industrijske konoplje od tvrtke Kanabio sa Cro Hemp etiketom. No pričekajmo još malo i poslušajmo razgovor sa Nikolom Planinićem, direktorom tvrtke Kanabio, prerađivačem i uzgajivačem industrijske konoplje. Konoplja na Radio Student. Tvrtka Kanabio, evo, maksimalno ove godine je se skoncentrirala na širenje mreže kooperanata u Hrvatskoj i u tom kontekstu mislimo da su rezultati vidljivi s obzirom da je ove godine odobreno i dozvola za oko 600 hektara, s time što Kanabio kontrolira nekih 80-85 hektara u Hrvatskoj. Osim toga, evo, upravo u svoju tvrtku uvodimo i standard kvalitete, HACCP certifikata i radimo na pripremi drugih standarda koje ćemo također uvesti do kraja godine, a i u pripremi su razvoj neki novi proizvodi koje planiramo plasirati u drugom polugodištu ove godine, ali ne bismo još o tome, to je ovako, ja bih rekao, jedna mala poslovna tajna o čemu se konkretno radi. Pa mi smo prva firma koja je u principu i etablirala Cro Hemp oznaku, jer smo mi postavili za standarde za Cro Hemp oznaku. Radi se o tome što, evo, dosta smo razgovarali sa svima
da se u principu na jedan način definira kvaliteta konoplje uzgojene u Hrvatskoj, proizvoda dobiveni od takve konoplje. Razlog u tome je što na tržištu se pojavljuje niz proizvoda od konoplje za koje mi smatramo da nisu na jednoj kvalitetnoj razini, ali dopuštamo da takvi proizvodi imaju svoje tržište, imaju svoj kupce. Mi smo se u tom kontekstu htjeli malo predstaviti na jedan drugačiji način kupcima i u principu kada netko dođe u dućan i pita zašto nešto košta ovoliko, zašto ovoliko, onda ljudima treba razjasniti i zbog čega je ta razlika u cijeni tako evidentna. I ta Cro-Hemp oznaka neće se naplaćivati, nego će se isključivo dijeliti onim uzgajivačima konoplje u Hrvatskoj koji budu udovoljavali uvjetima koje će ta kvaliteta tražiti. Okvirno ono što još nisu do kraja jasno definirani, jer će se ideja plasirati Cro-Hemp oznaku na tržište negdje s jeseni kada se završi uzgoj ove godine. Ono što će se u principu takav jedan proizvođač morati dokazati jeste da je konoplja uzgojena u Hrvatskoj, što se lako dokazuje po nekakvom uvozu, kupnji sjemena, certificirano dozvole i tako dalje. Te zatim će morati poštivati određena pravila od same zdravstvene ispravnosti, znači da se ta redovno kontrolira zdravstvena ispravnost, do te analize sastava samih proizvoda i deklariranja tih proizvoda deklariranja tog sastava na proizvodima koji su izloženi u prodaji. Jer definitivno nije isto kad prezentirate nešto da sadrži, ne znam što, na primjer gamma-linolenske kiseline, omega-6, koje je super esencijalna masna kiselina, jako bitna. Kad to prezentirate na svojoj web stranici određeni postotak, a u dućanu na proizvodu taj postotak nemate, onda to po meni ne govori o ozbiljnosti. I u principu treba razlikovati kvalitetne proizvođače, prave proizvođače od onoga što imamo na tržištu, znači od raznih proizvoda koji nisu na toj razini kvalitete koju će nuditi proizvodi sa Cro-Hemp oznakom. Neće davati ministarstvo oznaku, Canabio će pokrenuti tu oznaku, niti jedna službena institucija ne stoji iza toga, jer smatramo da takve oznake ne trebaju se naplaćivati, za njih treba definirati standard i potpisnici ugovora trebaju samo takve stvari poštivati. Znači vrlo jednostavno se da li netko poštuje ili ne poštuje određeni standard može utvrditi. Jednostavno smo htjeli dati jednu tu inicijalnu notu da se u tom smjeru krene. Jer na tržištu smo svjedoci svi da imamo svega i svačega po različitim cijenama i naravno da su kupci zbunjeni, pitaju se zašto je ovo ulje ove cijene, ovo ulje one cijene. Treba ih uputiti na određeni način u čemu su razlike, pa da svaki ima mogućnost izbora da li želi platiti ovo za što je nešto kupio i zašto mu nešto treba. I naša ideja u principu da uz sve ostalo što mi u principu koristimo to marketing, da objasnimo razlike proizvodima i da educiramo kupce i sama ta oznaka Cro-Hemp je jedan od tih naših napora u tom smjeru. Mi smo od početka uzgoja u Hrvatskoj, znači od same 2012. godine se odlučili odmah za finsku sortu Finolu. Finska sorta ta Finola je prije svega top sorta što se tiče samog svog sastava, ali u svrhu korištenja za proizvodnju prehrambenih proizvoda koji se kasnije, znači samog ulja koje se znači kasnije može koristiti i u kozmetičkoj industriji gdje je naše usmjerenje bilo. I u tom kontekstu stalno naglašavamo tu kvalitetu te sorte. Kad bi se neko razmišlja o uzgoju konoplje za tekstilne potrebe ili za potrebe za proizvodnju biomase, onda definitivno mu ne bi savjetovali sortu Finolu zato što ona u tom kontekstu ima određeno ograničenje i postoje kvalitetnije sorte. Ali kad govorimo o prehrambenim proizvodima, znači hrani i kozmetici, u principu će sorta Finola dati najkvalitetnije ulje zato što u svom sastavu ima najveći postotak tih super esencijalnih masnih kiselina, odnosno tih kiselina koje su najkorisnije za čovjeka, gamma-linolenske kiseline i stearidonske kiseline.
I samim tim definitivno to definira i cijenu takvog proizvoda na tržištu. Usporedimo li neka ulja konoplje od drugih proizvođača koja u sebi imaju gama-linolenske kiseline 2,2% i kanabio ulje koje sadrži minimalno 3,89% gama-linolenske kiseline, onda je razlog zašto je i razlika u cijeni nekakvih 30% viša, što je sasvim normalno, jer je gama-linolenska kiselina jedna od najvažnijih esencijalnih masnih kiselina, znači kiselina koja, ta omega-6 koju možete pronaći samo u konopljinom ulju, jedinom mjestnom ulju koji sadrži tu kiselinu nakon majčinog mlijeka. Vezano za kooperaciju, evo ove godine mi smo jedan model usvojili na način da u principu surađujemo sa što više poljoprivrednika u Hrvatskoj na različite načine, gdje nismo ljude limitirali na to da isključivo moraju nama prodati svoje sjeme, nego tu dopuštamo jednu slobodu poduzetničkog duha u kontekstu da je svako slobodan odlučiti se da li želi prodati nama sjeme, da li želi sam krenuti u nekakvu proizvodnju, da li želi prodati sjeme samo kao sirovinu u vani ili slične stvari. I tu smo ponudili više modela kooperacije i ove godine je to pokazalo se sjajnim, jer smo uspjeli ugovoriti sa jedno preko 40 različitih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i privatnika koji su kupili naše sjeme i koji ga uzgajaju na površinama u Hrvatskoj. Vrlo je bitno znati da tvrtka Canabio od samog početka, od uvoza tog sjemena, pomoći oko dobivanja dozvole, oko uzgoja žetve, mi stojimo uz našeg kooperanta od početka do kraja u bilo kojem obliku savjetovanja koji je njemu potreban u tom segmentu. A njegova odluka je krajnja na koji način on želi s nama surađivati. Naravno da se takva jedna vrsta kooperacije i način suradnje ugovara odmah na samom početku, gdje pri čemu treba napomenuti da ništa nije tako rigorozno, nego svak se u određenom trenutku, što se tiče barem kooperanata, može predomisliti i krenuti u nekom drugom smjeru, a tvrtka Canabio u principu maksimalno poštuje one uvjete koji su ugovoreni od samog početka pa do sve do tog trenutka otkupa sjemena i slično. Mi smo u principu krajem prošle godine izašli na tržište u BiH sa našim partnerima i evo, malo pomalo uz sve obveze koje imamo, sve više proširujemo tu mrežu malo prodaje u Bosni i Hercegovini. Naravno, nismo se samo, to je poznato da smo u Bosni i Hercegovini, ali mi smo već potpisali nekakve ugovore za izvoz i preko Atlantika. I to je sada u realizaciji, s time što smo pred potpisom ugovora i za tržište Europske unije i za rusko tržište i u principu definitivno idemo se više u tom smjeru da se orijentiramo izvozu i da globalno ponudimo jedan kvalitetan hrvatski proizvod. Konoplja na Radio Student. Upravo je došao trenutak za nagradnu igru koju smo najavljivali. O čemu se radi? Dijelimo vam ulje industrijske konoplje od tvrtke Canabio. Ulje sa Cro Hemp etiketom. Ovo visoko kvalitetno ulje iz hrvatskog sjemena konoplje samo za vas u emisiji Konoplja na radiju. Ono što trebate napraviti je posjetiti našu Facebook stranicu Konoplja na radiju i lajkati, komentirati ili podijeliti sliku proizvoda koji dijelimo. Te će jedan od slušatelja biti sretni dobitnik i osvojiti ovu nagradu.
hajpa, gori drvo nema hlada. U šteku više nema ni mraka, topi se značka, vatra uzela maha. Lagano palim, pavarim bez straha, raspam sam u glavi, rad pa sam lud. Toliko mnogo da bi shvatila masa oko mene, pa beže, pravo na vrata. Poljube vrate su okovana rata, bum, nestala nafta, ali gomila gasa. Pokreće ludak kada zapali ostatak. Treba mi dan da ispunim zadatak, treba mi gram da ne bi bio kratak. Gori ceo stan, cela zgrada gori. Stavio sam plamen da raste i da se goji. Ceo dan da tinja da se dimi razgori. Posle imam celu noć sve to da sagorim. Samo žar me vozi, zapalio mi oči. Ništa više nije u kontroli. Samo da vatra da gori, ja bacit ću još. Pate da gori, ta vatra me boli, ja volim da gori. Ta vatra me drži u hardcore gori. Lagano hodim oko mene gori hodnik. Ja sam vojnik, paravojni vodnik. Smuki nas putri, vatra na faci. Pusti me da gori, pusti me da vodim. Yeah, we're not free. Smoke it in a full small face. Ganja pipe it up upon like the sun. And the we stay strong. It's up to God, we're not confident. Ganja up to play. Yeah, we're not free. Smoke it in a full small face. Ganja pipe it up upon like the sun. And the we stay strong. It's up to God, we're not confident. Ganja up to play. We I dalje sam tu dok utra me gruba. Šupa na glavu čuva, a pluće mu. Niko ne može da veruje koliko pretjeruje pošanje koje pali okolinu i ja. I dalje izađim u kraj, zapali kraj, ali to nije kraj. Taj plamen se širi gore, papiri stoje. Podanici krivi kao matori kraj. Kao matori kraj. Kao matori kraj. Kao matori kraj. Podanici krivi kao matori kraj. Kao matori kraj. Kao matori kraj. Kao matori kraj. Podanici krivi kao matori kraj. We're not free. Smoke it in a full small face. Ganja pipe it up upon like the sun. And the we stay strong. It's up to God, we're not confident. Ganja up to play. Yeah, we're not free. Smoke it in a full small face. Ganja pipe it up upon like the sun. And the we stay strong. It's up to God, we're not confident. Ganja up to play. Konoplja na radiju. Radio Student. I dalje slušate Konoplju na radiju. Još uvijek nismo gotovi. Ponovo smo u gosti pozvali jednog našeg starog gosta, koji je od početka s nama. Mi pratimo njegov, a on prati naš rad. Pričali smo sa Gordanom Masnjakom, voditeljem i organizatorom projekta Kronoplja. Projekta koji je između ostalog organizirao onaj Konopljin dan na sajmu Mistik na Zagrebačkom Velesajmu. Pričamo o legalizaciji konoplje u Hrvatskoj. This is Rick Simpson and you're listening to Radio Student right here in beautiful Zagreb. S nama je Gordan Masnjak, jedan od pokretača inicijative, odnosno projekta Kronoplja. Vi ćete nam bolje malo reći o tome. Po čemu se točno radi, što je Kronoplja, kako je nastala, odnosno koji je cilj ovog projekta? Hvala vam lijepo što ste me pozvali evo na kraju ove sezone prije godišnjih odmora. Evo da zaključimo i ovaj prvi dio godine. Što se tiče projekta Kronoplja, evo naglasit ćemo da se naravno vjerojatno se asocijacije vuču da se radi o konoplji, o biljci konoplje, projekt koji je isključivo posvećen biljci konoplje. Naravno to je jedan od jednog većeg dijela projekta Zeleno sunce koji se zapravo bavi eko poljoprivredom, a projekt Kronoplja je startala u 12. mjesecu 2012. godine. Ako se sjećate, 2012. godina je zapravo prva uzgojna godina ovdje u Hrvatskoj što se tiče konoplje i predviđeno je, znači službeno smo ga lansirali prvog u siječnju 2013. i očekivali smo njegovo završenje u siječnju 2015. što znači 24 mjeseca, odnosno 2 godine
aktivističkog rada. Važno je napomenuti da se ovdje radi o aktivističkom projektu. Projekt koji okuplja određenu grupu ljudi koja se zauzima i zagovara biljku konoplju i njezin povratak kao našu poljoprivrednu kulturu, odnosno u naše gospodarstvo. Projekt Kronoplja se bavi konopljom. Mislim da to ne treba puno objašnjavati ljudima o čemu se radi. Ime Kronoplja zbog Croatia Hrvatska. Usporedba sa ostalim inicijativama u Hrvatskoj koje se bore za legalizaciju cijele stabljike industrijske konoplje, ali i medicinske konoplje. Zašto je Kronoplja drugačija? Prije nego moguće odgovorim na ovo pitanje, ja sam se želio zapravo još vrlo kratko svrnuti na ciljeve projekta. Lokacije su naravno sva područja Hrvatske, jer biljka uspijeva na svim područjima Hrvatske, ali onaj opći naš cilj je bila zakonska regulativa sadnje, uzgoja, proizvodnje i prerade konoplja, dok su specifični ciljevi bili poboljšanje uvjeta za dobivanje potrebnih suglasa i dozvola, smanjiti neiskorištenja poljoprivredna područja i povećati poljoprivredni gospodarski potencijal malog i srednjeg poduzetništva. Smo mi uspješno završili praktički drugu fazu. Prva faza nam je bilo educiranje javnosti i mediji, druga faza nam je bilo brendiranje i prepoznatljivost, treća faza fokusiranje i usmjerenost. Može neki primjer konkretni na koji način se educiralo javnosti, medije i na koji način je brendirano? Prva faza projekta je trajala 12 mjeseci i to je bilo zapravo dosta rada. Bili su tu određeni ljudi iz određenih internetskih grupa. Evo, istaknut ću jednu, to se zove Uzmah, udruge zajedno mreže aktivista Hrvatska, gdje su dosta aktivista iz te grupe zapravo kroz različite medije, pisanja predstavili biljku konoplju javnosti i mediji i nastojali smo, kad smo govorili o onom imenu konoplja, cannabis hemp, znači nastojali smo ga uvijek odvojiti od one stigmatizacije pod nazivom marihuana, gdje se podrazumijeva da je to na neki način droga. S tim da valja istaknuti da zapravo konoplja više manje, pogotovo industrijska konoplja, odnosno za industrijsku namjenu, tog takozvanog famoznog THC-a, tetrahidrokanabiola, ima manje 0,2%, prema tome praktički ne možemo govoriti o nikakvom psihosupstancama koje to negativno djeluju na ljudsko tijelo. Jel? A kako bi nekom čovjeku prosječnom tko žele legalizirati konoplju u sve svrhe, recimo u Hrvatskoj, rekli da je baš projekt Kronoplja taj koji može, ne samo može, nego već i čini neke stvari na tom području. Zašto baš projekt Kronoplja, a ne možda neki referendumi ili neke druge slične inicijative? Vidit ćete vjerojatno da nakon tog našeg projekta Kronoplja je zapravo ideja koja je osmišljena, obrađena, izrađena i ostvarena putem raznih tribina, članaka, javnih istupa, u javnim glasilima, u javnim menima. Evo, kao što vidite više manje od javne televizije do privatnih televizija, prvog i drugog, trećeg, ne znam kako ćete nazvati ranga ili programa, svi zapravo, pogotovo poljoprivredne emisije, tako da svi ističu zapravo te blagodati i koristi koje možemo dobiti od biljke konoplje. I što je još najvažnije, reakcije zapravo javnosti su po meni i po onim saznanjima kojima imamo vrlo pozitivno. Ljudi pozitivno reagiraju na to. Evo, kao što ste vidjeli, mi smo evo i prošle godine prvi puta, znači u prvoj godini praktički projekta imali suradnju sa Zagrebačkim Velosejmom, gdje smo i ostvarili jedno događanje Mistik pod jednim dijelom koji se odnosi na Kronoplja, baš tim nazivom se i podnosi taj projekt i ove godine ćemo ga imati ponovo, a da ne pričamo o nebrojenim tribinama, predstavljanjima, sastancima, konzultacije sa ljudima i tako dalje. Koliko je realno da se nešto može promijeniti sa tribinama? Ovako, svakako da se može sa tribinama promijeniti, jer tu upravo na tim tribinama govorimo o onom dijelu kad educiranje, jel? Znači ljudi koji su zainteresirani treba im pružiti priliku gdje mogu čuti neke osnovne stvari o nečemu što već postoji određena iskustva, relativno su to skromna iskustva jer ovo je 3. svjetlena godina konoplje, ali ta iskustva su zapravo
dobro došla svakome onome novome koji ulazi u taj projekt, odnosno da se bavi uzgojem i preradom i jedno ili drugo biljke konoplje. Evo da istaknemo, prilika je sada da 2012. smo imali cirka, evo ja ću zaokruživati cifre, 107 hektara sa 12 podnosioca zahtjeva za uzgojem konoplje. 2013. smo imali 176 sa 31, a ova 2014. sad vidite koja je to razlika i što je to zapravo projekt Konoplja učinio. Mi imamo 660 hektara, odnosno 107 podnosioca zahtjeva za uzgojem konoplje. Mi govorimo cirka o skoro 3,5 puta povećana količina sadnje i naravno i količina onih koji se bave tom biljkom. A kad to postavimo u određene europske relacije, pa kad kažemo da u Europi ove godine će biti cirka 14.000 hektara zasađeno konopljem, i ako izuzmemo Francusku koja tu zauzima cirka 10.000 hektara, iza toga je Nizozemska, Austrija i onda je Hrvatska. Evo na ovaj način postajemo nekako četvrti koji po površini uzgoja konoplje u Europi, a kad uzmete da 8-9 zemalja se zapravo zanima konopljem u Europi, onda možemo zapravo i reći da mi nismo ono što dosta često čujete da smo mi uvijek zadnja rupa na svirali i tako dalje. Nismo. Ako nastavimo ovom progresivnim geometrijskim rastom ovdje, ja se nadam da u sljedećoj godini ćemo mi biti negdje između 3 svjetska proizvođača, pa onda mogu polako napraviti jednu paralelu onih 50. godina kada smo zapravo i bili i treći europski proizvođač konoplje, naravno sa bitno većim površinama. Evo, cirka 960. godine mi smo cirka imali 16.000 hektara zasađeno konoplje. Usporedba koliko je u 2014. dozvolila, da podsjetimo? 107. To je za koliko puta više od prošle godine? Ako uzmete 31 i 107, to je zapravo skoro 3,5 puta veća. Eto, još jedan put ponavljamo. Evo, mi smo imali određene aktivnosti koje smo podijelili 3, 5, 7 grupa. Evo, to je praktički koliko imate listova na listu konoplje. Dakle, imali smo grupe za medije i predavanje, grupa za pregovore, zakonske prijedloge, grupa za proizvodnju i preradu, onda smo imali grupa za internet promidžbu i događanja, grupa za izradu projekata i programa, grupa za stručni znanstveni rad i grupa za pomoć i savjetovanje novim uzgojivačima. Koliko ljudi sudjeluje u projektu Konoplja? Projekt Konoplja je relativno mala grupa ljudi. Znači mi govorimo o cirka 15 ljudi, ali je vrlo interesantno da su ti ljudi vrlo zauzeti, odnosno zalažu se da taj projekt ide dalje i da se svi njezini zacrtani ciljevi zapravo i aktivnosti odvijaju bez ikakvih problema. Čak što više mogu reći da su i očekivanja projekta i nadmašila ono što smo mi napisali, zacrtali. Grupa za stručni i znanstveni rad ste spomenuli da djeluje u projektu Konoplja. Se može znati malo detaljnije o čemu se tu radi? Naravno. Evo, nakon ove prve faze, nakon godinu dana, mada smo mi iz početka gantogramski paralelno vukli određene aktivnosti, prva, druga se preklapala, pa druga, treća, a onda i prva i druga i treća zajedno su neke niti vukle. Mi smo imali problema sa određenom znanstvenom zajednicom jer evo konoplja, problem je ljudi istupati i tako dalje, međutim kako evo taj medijski prostor bio zauzet dosta pisanjama, izjavama, pozitivnim reakcijama. Evo mi sada slobodno kažemo da na Agronomskom fakultetu, na prehrambenom biotehnološkom fakultetu, na medicinskim, na farmaceutskim zavodima, dakle imamo određenu strukturu, to su profesori, to su doktori koji surađuju s nama i koji se zapravo zajedno s nama zalažu zapravo za povratak te biljke u našu poljoprivrednu proizvodnju. Još sam želio nešto reći da nama u projektu Konoplja jedna biljka, mi je dijelimo samo na namjenu, da li je to industrijska, da li je to medicinska ili neka treća, ali mi se zalažemo zapravo da ona bude kao biljka kompletno regulirana u sve vrste i proizvodnje i namjene. Mi smo u projektu jako ponosni zato jer određeni ljudi su našli svoje buduće zanimanje uzgojom i preradom konoplje. Sad, ja sam rekao da je 107
izdatih dozvola, znači to je 107 osoba. I za tih 107 osoba računajte da se najmanje krije 3 do 5 ljudi, zavisi da li se radi samo o uzgoju ili iza uzgoja slijedi i određena prerada toga, jer mi već imamo, kao što znate, određene domaće proizvode, zato smo rekli problem brendiranja i označavanja. Znači mi proizvodimo ulje, brašno, proteine, čaj, određene kozmetičke preparate i ovakve stvari. Biće toga sve više i više. Evo ja sad razgovaram s nekim ljudima u građevinskoj industriji da evo, pokušamo tu stabljiku već putem određenih nekih projekata, evo, prototipno uvesti da i mi proizvodimo građevinske elemente, materijale. Opet se vraćam, biljka je jedna, upotrebe su druge. Evo, na Zagrebačkom Velesmu ponovno ćemo potaknuti to pitanje medicinske konoplje, jer postoji isto tako mogućnost zakonske regulative da se ona pod kontroliranim uvjetima ovdje uzgaja i koristi se zapravo evo za moguće naše male farmaceutske prerađivače, naravno i kao sirovina za izvoz prema van. Prema tome primjera ima više, ima i sve više u svijetu gdje se ta evo medicinska konoplja sve više vraća u narodnu ili farmaceutsku industriju, ali općenito je trend da se kemijski sastavi zapravo spojevi zamjenjuju prirodno. Ponovimo, projekt Kronoplja za cilj ima ne samo edukaciju nego i povezivanje sa proizvođačima, prerađivačima industrijske konoplje, nekoliko aktivističkih i poduzetničkih projekata kroz, ako sam dobro shvatio, je pokrenuto kroz baš ovaj projekt. Kakvi su planovi, odnosno koji su idući koraci projekta Kronoplja, što se može do kraja ove godine već učiniti za konoplju. Jedan od tih stvari je sudjelovanje na svjetskom konopljinom kongresu u Sloveniji. Točno, to je samim krajem 8. mjeseca. To je jedna aktivnost, evo sada, kao što ste vidjeli oglašenje, prednajava je otišla za Zagrebački Veliki Mistik za Kronoplju. Dakle, tu još jedna ekipa ljuda mora odraditi sve ta događanja koja će se tamo zbivati. Treći dio, imamo jednu europsku inicijativu We'd Like to Talk, koja evo je na nivou Europe, građanska peticija se skuplja i naša zemlja ima nekakve kvote kao svaka druga zemlja s obzirom na broj populacije, odnosno stanovništva. Naš je cilj dostići 9.000 potpisa. Evo, naravno i ova grupa će da pregovore sa ministarstvima i želimo, znači nekako sada još dok je vrijeme ući da evo riješimo tu jednu neizvjesnost uzgojivača šta će sa stabljikom, da se ne dogodi da kao prošle godine da moramo zaoravati stabljik, odnosno ili spaljivati ili praktički gubimo puno novaca, a taj novac je relativno jako važan jer zapravo to se ponovo svi ti više manje uzgojivači, prerađivači reinvestiraju ponovo sva ta svoja sredstva. Vrlo važno istaknuti da sredstva za pokretanje jednog takvog uzgoja nisu velika. To je nešto što može se praktički svaka osoba koja ulazi u takav poduhvat sama financirati, a važno je i napomenuti da i naravno u Ministarstvu poljoprivrede i postoje poticaji za sadnju i uzgoj konoplje, a isto tako od sljedeće godine kreću poticaji europski za ruralni razvoj, a to je onda svakako naša prilika. Ja čim sletim na zemlju sa svojim svemirskim brodom naranđaste boje, slušam Radio Student na 100,5 MHz. Ne sad, ko je? Došlo je vrijeme da se pozdravimo od vas. Hvala vam svima koji ste bili uz Konoplju na radiju svih 8 mjeseci, ali i malo više. Nadamo se da smo vam ponudili zanimljive informacije, zabavili vas, informirali, ali i inspirirali da napravite nešto sami. Hvala svim gostima koji su odvojili dio svog vremena i posvetili ga Konoplji na radiju. Također, hvala svim pacijentima, hvala svim aktivistima, hvala svim slušateljima koji su bili s nama. Čujemo se i iduće sezone. Konoplja na radiju i Radio Student.